Jadi teman-teman, hari ini kita masih berada di Debulu Sema. Perjalanan kita lanjutkan ke Trumon, tengah ladang rimba. Oke, ikutin terus channel kami di sini. Blok Plus, Blok Tipax, Blok Maistan, Sidoarjo, Peranggusan, Suping Baru, Sebatang, Tanah Merah, Pertampakan, Sangga Beru, Silulusan, Tulaan, Tunas Harapan, Lae Butar, Sianjo, Anjo, Merian, Tong, Lapan, Buaya Butar, Samar Dua,
Pasantola ujung siang